dikgang tsa Botswana Television tsa nako ya bongwe di gasa ka tlhamalo go tswa toropokgolo Gaborone. Nna ke Joy Mothibi. Ga ke esi ke na Tshepiso Sekolo yo tla ranolang ka puo ya diatla a re simole ka go leba ditlhogo. Tautona Boko a emelela go ya phuthegong ya African Union. Go tlhagile bolwetse jwa malaria kwa kgaolong ya Kavango. Kgaisano ya bobedi ya mabelo a lekgotla la Botswana Athletics Association e tla tshwara mafelo a beke kwa Francistown. Motswana wetso nkamogele. Tautona Advocate Duma Boko o emeletse mosong ono go ya go tsena phuthego ya lekgotla la mahatsa Afrika ya ngwaga le ngwaga kwa lehatsheng la Ethiopia. Phuthego eo e tla itebaganya le dikgang tse di amanang le maitlamo a lekgotla la African Union segolobogolo ditlamorago tsa mebuso ya tlhaolele dikgang tsa go buswa ke mafatshe a mangwe ga mmogo le dikgang tsa kgethololo ka mefuta. Godimo ga mo Tautona Boko tla tsena metseletsele ya diphuthego tse dingwe go supa seabe sa lefatshe la Botswana mo mererong ya mafatshe. Momagadi wa ga Tautona Mekana Boko yo patileng Tautona le ene o tla nna le diphuthego tota tse dingwe tsa bahumagadi ba Tautona go supa boeteledipele jwa bone mo dikganyeng tsa bomme le dikgang tsa tekatekano mo kgaolong ya Afrika. Ke a go amogela mo Addis Ababa kwa phuthegong ya mahatsa a Afrika e tshwanetseng go simolola mme jaaka re setse re buile go setse go gorogile baeteledipele ba le mokawana ka kwano mme re sologetse gore Tautona Advocate Duma Boko le mohumagadi a gagwe ga mmogo le baeteledipele kana bagolwane ba bangwe ba puso ba goroge ka kwano go tsena phuthego e leng the 38th African Union Assembly. Mme jaaka re letse re buileletse maabane re buile gore ka tshwanelo e le thulaganyo e leng teng phuthego ya baeteledipele ba Afrika e simolola ka go bulela kgoro ke phuthego ya baeteledipele kgotsa matona a tsa mahatshe a sele mme re bone jalo re Dr. Butale a na tsene phuthego eo mme a re netefatsa gore ka go yone ba ne ba rulaganya gore baeteledipele ba tla unanguna kana ba tla buisana ka dikgang di tshwana lehe a re nankolela ka dikgang di tshwana peace and security kgotsa tshireletsego ya mahatsa Afrika a bua ka regional integration e leng yone tshwaragano ya mahatsa Afrika kgwebisano mme le gone gore ba tla rola lenaneo le le hapegileng e leng la Africa Reparation Agenda e leng gore ka lone mahatsa Afrika a eletsa gore mebuso ya bokoloni kana mebuso ya bokoloni e duelele melato kana masula ya neng a dira mo mahatseng a Afrika le mo bathong ba ma-Afrika mme re solegela gape gore mo nakong ya tsatsi la gompieno re bone go rolwa maduo a tlhopho e leng gore gone maabane tona o na tsena le ena a latlhela tlhopho ya Botswana e leng gore go tla busediwa baeteledipele ba lekgotla le kana African Union Commission ba le boroba bobedi e leng ene moeteledipele o leng gore o tla tlhatlhama re Musa Faki le mothusa gagwe le di-commissionera tse dingwe di le 6 mme maduo one go utlwala a setse a le teng mme ka tsamaiso ya yone union kgotsa lekgotla le a tla rolwa hela a sena go amogelwa ke bone bagolwane ba mahatshe Afrika ha le ka kwano Tautona tla dira dilo di le mokawana nngwe ya tsone e leng tota e leng gore gongwe Batswana ba tla ipela thata ka yone e le go bulwa lefelo kana ofisi e kgolo ya boemedi jwa lehatshe leno Chancery e leng gore e beile yone boemedi le bone bonno jwa badiri ke nngwe ya manano a matona a puso e hitileng aneng ya tsena mo gone mme e gogile dingwaga tota gore e wele mme re tla bona ene Tautona a kgona go e rola Tautona tla tsena gape session kana phuthego e hapegileng e leng gore ke African Peer Review Mechanism e leng gore ka yone mahatsa Afrika a itshetetse selo gore ba bone gore mongwe le mongwe kana mogolwane mongwe le mongwe kana moeteledipele mongwe le mongwe netefatsa gore e nna tsamaiso e lolame mo mahatsheng a bone o tla boa gape tsena phuthego e leng gore ke tsa gore e botlhoka thata mo nakong eno jaaka re itse gore lehatshe la Amerika le gore ke lone le letona thata mo go ntshetseng lekgotla la mahatshe tsa botsogo WHO le
di kgogetseng morago mme go tla bo go buisana jalo gore tota go ka dirwa jang go kgobokanyetsa lone mogama o wa botsogo madi mme tla re ntse re tsweletse re go nele dipego tse dingwe jaaka di goroga mme hela jaaka re setse re boletse tautona o tla goroga tshokologong eno mme go goregeng ga gone re tla netefatsa gore le wena wa iponela motswana etsho go tlhagile bolwetse jwa malaria kwa kgaolong ya Kavango jo bo setseng bo tshwere mo bathong ba le 395 ngampo 395 go bolela fa bolwetse jo bo amile bana ba ba dingwaga tse 5 go ya go tse 15 mo potsolotsong le kanala la dikgang la Botswana Television mo lomaganya ditirelo tsa botsogo tsa kgaolo ya Kavango Dr. Bokwena Mwali a re bolwetse jo bo tlhagogile thata kwa metseng ya Kautwi, Gakao le Ngarange a re utlwe pego e tletseng ka Tiny Tsukudu. Kgaolo ya Kavango e tshabela thata ke bolwetse jwa malaria segolo jang nako ya paka ya dipula go tswa ka kgwedi ya ngwana tsele go fitlha ka ya Moranang dipula tse dintsi tse di temogetsweng ke kgaolo mo ngwageng o fitileng di bakile dipalo tse di go godimo tsa bolwetse jwa malaria. Dr. Mwali a re se diragala mo kgaolong ya Kavango ka nako e ga se diragale mo dingwageng tse 5 tse di fitileng mme gape ba ikitele suba go nyeletsa Monang o leng ngwana o ba kang bolwetse jo. From October to May hela re le lahatse re ne le cases ka tshwara bo 284 hela re le lahatse hela the whole transmission season mme gompieno district ya rona o Kavango re setse re recordile 395 cases hela from October. So mo go supetsa hela gore bolwetse bo akekela mo districting ebile bo setse bo dule mo taolong. Re itemogetse gape gore bolwetse bo affecta bana bana ba ileng gore ba dingwaga tse 5 to 15 ke bona ba ileng gore the school going children ke bona ba ileng gore ba affected more than the other population. Le fa go ntse jalo Dr. Mwali a re ba nnile le dikgwetlho tsa go tipela batho go nyeletsa Monang ka gone go le nako ya ditlhopho le dipula se sa mileng thulaganyo e gore bolwetse ba malaria bo ska bana makana bolwetse bo bana diswa ke Monang gore bo ska bana ma re tshwantse ra bola Monang ya no gore re bola Monang kana re thibele gore Monang o se ka loma batho re dirisa mo go teng indoor residual spraying which is really our number one intervention ke one nana le re itseng gore ha re dirile sentle di a siama Monang re khona o kra bolwetse re khona go bo control ya no gompieno like I said di plan di na go le di tlhopho ara khona go dira lena le sentle re heletse hela ile gore ka December you are at 46% against a target of 85%. Banni ba gakolotse go ela tlhoko dikaitse di tlwaelesegileng jaaka mogote o go godimo tlhogo e opang le go kgwa mme ba kope thuso mo go ba maleba ba botsogo. Tiny Tsukudu, PTV News, Gumare. Modelepele wa diphathi tsa kganetso kwa parlamenteng Dumelasa Leshando a re ba tsile go dira tiro ya bone ya go gakolola puso kwa parlamenteng ba sa boife sepe gore e tle kgone go diragatsa maitlamo a yone. Godimo ga moo Leshando a re ba tla tswelela ka go tlisa megopolo e ka thusang puso go balelwa le go akgola fa ba dirang bontle teng. O na bua jalo fa kgala mo pegong ya kgaoganyo ya madi a setšhaba e rotsweng ke tona wa madi ka mosupologo. 2024 yo re tswang mo go ene e ne le ngwaga e thata re ne re na le a contracting economy ya itsholelo e welang ko tlase e sa gole e wetse ko tlase ka 3.1%. Palo ya batho ba sa berekeng e godile lehuma le oketsegile batho ba tshelela mo tlaleng ba oketsegile mme re le hasi le bidwang go upper middle income mo ke mathata ba bangwe ba re lekanang le bone ka itsholelo ba gatetse pele gore heta dithuto ko dikweleng di wetse ko tlase seemo ga se sone ko dikokelong tsa lehatshe la Botswana mme goromente wa UDC o tshwanetse a itse gore o tla pateletsega go itebaganya le dikgantse a sena dipato. Mo lomaganya ditirelo tsa sepatala sa Sekgoma Memorial kwa Serowe Dr. Nkgopotse o duetse a re ba wetswe ke seru moraga go senyega ga dikago tsa bone ke pula e mashetla o bile se jaaka komiti ya dibetsa tsa tlholego go tswa ko ofising ya molaodi le kansela ya Serowe ba baneng ba ile go lekola seemo sa sepatala seo ka la boraro a rutlwe pego ka go itsone sakeng a na le o mogolo Marobela.
E setse e le dingwaga sepatala sa Sekgoma se sala se welwa ke seru sa go dutla ga metsi ka nako ya dipula mo go feletsang go kgoreletsa ditirelo dingwe tsa sepatala tse di botlhokwa. Dr. Oduetsa re go amegile maphata a sepatala le mararo a akaretsang kwa go bewang dikolo tsa sepatela, kwa go duedisiwang teng le kwa go bewang melemo teng. For today jana di-theater tsa rona di ne di floodile go ra gore re tswetse di-theater re ka ra kgona go tswela re dira maaro ape mme gone re taborentse re lebeletse gore any emergency cases re be re ka go di direla ko Phalape kana ra di isa Mahalape kana ra di isa Nyangagwe. Today jaaka go ne go floodile jana re ne re na le di-case tse pedi tse leng goreng re ne re tshwanetse gore re be re di dira tsatsi jeno ko theater mme ka gore ne setsa di-emergency ke tse leng goreng re di postpone re ta rulaganya gore re go di direla ko Phalape ka moso. E re ka jana Moroto a Isusaile ba khansela serwe ba ikemiseditse go kantsha dithuso go thusa fa ba ka kgonang ka teng go lwantsha mathata a le baganeng le sepatela. Re le boeteledipele ja Sarwe district re tsa re tshwetso ya gore re tsibose ministeri wa rona ka bohego gore o kgone go thusa ka potako mo seemong ka gore jaaka le itse bookelo ke tse e leng gore Motswana o beile mo go jone ha ta kwana o solohela go bona thuso ka potako yaanong seemo se ga re bata se ka ama batho ko gae re bata re sepatela se tswelele se dire tiro ya sona ka nata. Bodiredi jwa sepatala sa Sekgoma bo akgoletse go bereka ka natla mo go iseng ditirelo ko setšhabeng ntle le dikgwetlho tseo ba lebaganeng le tsone mo nakong ya gompieno. Go itsone Sakeng, Botswana Television, Serowe. Re a tswelela modulasetilo wa khansele ya Good Hope a re go fana nkwane wa kgoletsa lephata la sepodisi la kgaolo eo tiro entle e ba dirang ya go lwantsha bogodu jwa leruo jo bontseng buile magoletsa mo kgaolong a supa fa seo e le phitlhelelo e tona ka jana dipalo di wetse tlase fa go tshwantshangwa le ngwaga o fetileng. Re nkwane buile se jaaka na buisa khansele ya kgaolo eo ka mosupologo a rutlepego ka lone Skobo. Tshwaragano le tirisano mmogo magareng ga morafe le makalana a itshireletso ke konokono mo go lwantseng borukutli ka jalo setšhaba se rotloediwa go bereka le ba sepodisi le makalana a mangwe go lwantsha borukutli. The 3 police stations within the Good Hope Math District have demonstrated outstanding performance in the last quarter. Re na le diofisi tsa sepodisi di le 3 mo kgaolong mme ba dirile tiro e ntle thata mo ngwageng o fetileng ka jana ba kwadisitse dipalo tse di ko tlase tsa borukutli fa ngwaga o ela go fela. Dipalo di wetse tlase ka 12% mme seo ke phitlhelelo e tona. The statistics indicate a substantial decrease in all targeted offenses. Re le mapodisi re eme ka dinao mme re eme ka dinao yana re serosi re na le ba sesole sa Botswana re na le ba SSG re bereka thata gape le ka Mophato mephato ya rona e eme ka dinao go tswa ditlharapa ga phietswana hale ba eme ka dinao malatsing a sense re ema le re na le mephato ya rona e eme ka dinao e bereka thata bosego le motsegale le rona borukutli bo etse ko tlase. Kgaolo ya Good Hope e tsweletse ka go itemogela kolo tlase ya maduo a baithuti selo se se tshwenyang baeteledipele mme ebile ba itlama go taka methale e tla thusang go tokafatsa seemo. Our working conditions tsa matitšhara is a major contributing factor gore maduo a bantsa ka ntseana. Matitšhara bonno jwa bone le go berekela ga bone ga go go ntle ebile ga mo seemong se kgotsogatsang. Most kids, especially rural kids, ba bona their first meal ko sekweleng mme go sampe gona le mathata a leng gore a countrywide gompieno dijo ga di goroge ka nako bangwe ba tsaya tshwetso ya gore mme gompieno ka gore ga go jewe ga ke sekweleng go mo hela ka gone ka bonosi go ba sisa dithuto as education department kana ke as education committee we trying to come up with mitigating measures go bona gore dilo tse ngwe re di hapa yang. Makhanselara ba rotloeditswe go tshwaragana ka seo se tla thusa go fefosa ditirelo le go tlhabolola kgaolo. Lone Sekobo, BTV News, Good Hope.
Afro Vibe Band ba tlhalosa fa ba ikaelela go ema nokeng talenta ba diragatsi ba monogae ka go ba fa sebaka go itshetsa ka yone go itepatepanya le seemo sa letlhoko la ditiro go ya ka moeteledipele wa Afro Vibe Band Re Joseph Ntshonyane. Maikaelelo a bone ke go fa banana ba motse wa Molepolle sebaka sa go tlhabolola ditalente tsa bone. O ile seo ko maitisong a itloso bodutu kwa tamong ya masimo a Gamolele Bosheng a rutlwe pego ka Lizzy Class. Maitiso a itoso bodutana a tshegeditswe ka letamo la masimo a Gamolele go tlhalosiwa fa banana ba ba mo mohameng wa bodiragatsi sebaka sa go ka supa ditalente tsa bone segolojang ba ba mo kgaolong ya Molepolle le fa go ntse jalo e re ka lefatshe le bano ke kgwetho ya lethoko la ditiro bodiragatsi bo le jwale mohamo ka thusang go rarabolola seemo seo ka go fa badiragatsi sebaka sa go ka ithamela mebereko go itshetsa le ka go ribolla talente ya ngwana wa Molepolle ya ngwana wa mogae e le upcoming gore a tle go supa sana le sone that re biditse batho ba tletse gone fa le gore re tle go supa ona talente ya rona re tlhotse re supa ne go tshameka di-artist le gore most of them they are unknown and so se re goreng ka moso e tla be le batho bangwe mo lehatsheng la rona la Botswana so re le ka gone go create ditiro gore re tsome mekgwatlhe re dirise re emisa go dira ditiro tse dingwe tse di sa siamang ka ileng ka teng le ka isimologile ka teng ke dumela gore e supa yalo kgolo e supa yalo bokgoni ya ke go khanya gore re le ke go bontsha batho gore re teng so that ba ba re kgathegelang ba ka tswela bantse ba re rotloetsa gore re kgone go yella gore ba ta go nna teng re tlo go dira ka gotlhe go ba rotloetsa le go tlhomamisa go bona gore se ba se leng gompieno se tswalla se gola ka tselentseng yang re godise yone this is creative on its own. Mo go tse dingwe go totomatsa bojanala mo kgaolong ya Kweneng ke ngwa maitamo a Afro Vibe Band ka jana ditso tsa bojanala di twalesegile thata go kgaolong ya Bokone le ntse mo Kweneng gona le dingwe tse di ka kolwang ke bojanala. Our country is big, our country is beautiful. Lefatshe la rona le letona ebile le lentle re leboga modimo go re tlisetsa matsorotso a dipula mme jaanong matamo a tetse kwa re tholagante re setse re twaetse metsi mme mo borwa jwa lefatshe ga go motho o re bone a tshwanang a ka mbonte jwa tlholego ga go motho o re bone natural beauty like this. Most of the time mo Molepolle o na itswi ka dilo tse di sa siamang go te diplano bo raboko and stuff but le ka go supa the other positive side of Molepolle ka o bona re le ha letamo re tlotsa letamong ha re enjoy one tsa tlholego tse le gore di temo kgalong most of the people dio tso ga ba di itse Makalana ikemetseng maphata a puso le bana le seabe ba rotloeditse go tsenya sata mo go thuseng go godisa serodumo sa bojanala mo kgaolong ya Kweneng. Lizzy Class, BTV News, letamo la Gamolele. A re lebetse maatsa sele puso ya lefatshe la America e sa tswang go emisa dithuso tsa lekgotla la USAID tse ntseng e le tsone tse lefatshe la Ghana le ntse le ikaile ka tsone tota le bakile gore lefatshe leo le latlhegelwe ke madi a kananka $156 million mo kabong ya madi a lefatshe. Tautona wa Ghana John Mahama o kopile tona ya madi Casey Atto Fason go batla ditsela tsa go tswala diphatla ya madi e tlogetsweng morago ga go emisiwa ga mananeo a USAID. Dithuso tsa bopelotlhomogi tsa lefatshe la America di ntse di le botlhokwa mo go tsa boitekanelo temothuo ya Ghana le go thusa mo twantshong mogare wa HIV le malwetse a tlhakanno dikobo. Tla ke di be khutlo gone fa ntle go Stella City ka gakwa go bereka tsa metshameko. Motswana dumela. tla go leboge morwarre Joy Mothebe sebaka jaanong ke sa dikgang tsa rona tsa metshameko mme di tla go wena jalo ka nna City ke aga kwa mme dikgang tsa rona di simolola jaana. Setlhopha sa Johannesburg Galaxy se buile kwa morago go tshameka maleka a nno setlhopha le sa Mochudi Center Chiefs
mo motshameko wa league ya FNB Premiership o tshamekile motsatsi la maabane kwa Odi. Razin Bennett o file magosi ketapele motshameko o tsamaile metsotso e le meraro pele motshameko o ya bokhutlong mme ya re metsotso ya tlaleletso Thero Sitsile a lekalekanya dino a jaanong re bone matlhasedi a motshameko go tshamekela ko thoko go segonele a re bone Mochudi Center Chiefs ba ikanya go tshamekela ko morago ona o lebeletse gore ba tsentse banna ba le bathano bona Khwilikiele Gilbert Baruti wa topola ba le ka go kaebala bona ba kgabaganya kgwele Khwilikiele ba ya tajalele toa. Well, the difference was the one little effort to do the right thing, and then we would have won the game. Yeah, well, I think more than anything else, I'm very happy with the zeal and the will of from the boys, to work and grind until we got our goal, and then they were very lucky not to keep a clean sheet here today. But I'm so happy with the effort, honestly. Fighting spirit is there. It's something that we always had. It's something that we always tell the boys that we should never give up. Especially we are playing in a league whereby we have not lost a game as yet, and everybody wants to beat us. Everybody wants to beat us because we have not. It's motivation to our opponents. When they come into the game, they play against us. They know we have not lost a game, so it's a motivation for them. But for us today, we kept on knocking even after we considered that late goal. Of course, it was late. They scored in the 91st minutes. But we kept on knocking though. We never gave up, and it paid dividend for us. And we take back the fighting spirit and then take it to the next game. mo tse dingwe setlhopha sa Traffic se letse se boetse mo diphenyong tsa sone jaaka se ne se nota sa VT ya mokanno e lengwe go lefela mo motshameko wa league ya FNB Premiership o nengwe le kwa lebale la Obed Itani Chilume kwa Francistown no eo e lengwe fela ya motshameko ibile ele ya phenyo ya Machiminyenga e tsene ka loto la ga Martin Daka mo motsotsong wa bo masome a mabedi le borataro mme ba tshwarela fela jalo go fitla motshameko o ya bokhutlong phenyo eo ya Traffic e ra jalo gore ba tlhatlogela kwa maemong a bobedi ka dintlha di le masome a mararo le bosupa fa VTM yone e ntse e le mo go a lesome le bongwe ka dintlha di le lesome le boroba bobedi. Mejaanong fa re garela maduo a mangwe a beke yone yeo ya FNB Premiership mo metshamekong ya e mengwe ya FNB Premiership ya maabane setlhopha sa Swa Flamingo se notile sa Gaborone United ka dinotse pedi go e le nngwe mme Township Rollers bone ba ne ba fenya BDF 11 ka no e le nngwe go lefela Morupule Wanderers e latlhegetswe ka dinotse pedi go e le nngwe kgatlhanong le Orapa United. Nico United le Union Flamingo Santos tsone di tshamekile maleka a lefela setlhopha mme Extension Gunners bone ba buile ko morago go fenya Security Systems ka dinotse pedi go e le nngwe. Setlhopha sa Matebele sone se bone phenyo morago ga go fenya sa Chadibe ka dinotse pedi go lefela. Mejano fa re tswa mo go tsa kgwele ya dinao e tla re ka mafelo a beke lekgotla la Botswana Athletics Association le tshegetse kgaisano ya bobedi ya mabelo kwa Francistown. Mothusa moeteledipele wa lekgotla leo wa bona theetso o tlhalositse fa dikgaisano tseo di a go dirisiwa go thusa bataboge go ipatlela phatla kwa dikgaisanong tse dikgolo tsa mabelo di akaretsa tsa Africa Junior Championships le World Championships. Theetso a re go solofetse kgaisano e kgatlhisang ka bataboge ba tlhaloganya botoka botlhokwa jwa go itlhokoletsa dikgaisano tsa mafatshe. Kgaisano e ke ya bataboge ba monogae fela. Me fa re tswelela mokwaledi mogolo wa le o mošwa wa lekgotla la Botswana Darts Association Kagiso Gideon Kitso a re lentswe lekgotla leo le tlhaelelwa ke madi komiti e ntšha e tla ka mananeo a ditharabololo go baakanya seemo seo go isa lekgotla leo kwa pele. Re file lekorwe go na ke kgolagantse le bone mo maitekong a go leka go godisa motshameko wa darts komiti e ntšha e ikitile ka thupana go leka go bereka thata go fitlhelela seo
le ntse motshameko wa dase jaaka metshameko e mengwe o lebane ka namane e tona ya kgwetlho ya letlhoko la madi. Madi bila ra hiwanga manyane ya la thata mo ileng gore we can even take our players ha ile gore ba compete mo regional tournaments ha re khono madi a teng itlhalele bonyane a le manyenyane mme tota maiteko antsa tsweletse ona gore re taboge re batla tsone di sponsora tse di ka re thusa and also le rona gape mo ka ntleng ya rona le rona re improve our tournaments gore di kgone go dira letseno le botoka re se ka rana re berekela mo megopolong e ko morago hela re berekele mo megopolong e mesha e tokahetse go godimo ga moo go tokafatsa seriti sa motshameko wa dase le gore o amogelesege mo setšhabeng dithulaganyo tseo di setse di rulagantswe. Exposure ke yone kgwetlho thata ko mo sporting sa rona mme ke dumela gore jaaka re tsene yana re le komiti e ntšha ra go leka ebile ra go lwa ka go tle mo rona le gone gore re leke gore re ise re ne le one that exposure re tla leka le tsone di-tournament tse tla re dira tse tla re leka gone gore re supe gore nyamme sports se teng sa tshela ebile batho ba ka inankanya le sone kgang ke go lwa ka ke sa tswa bua re tla bo re yaka ke ra go leka ka bojotlhe gone gore re ise sport countrywide re was already ha re bua ka one le southern region le one northern region that were established tota gompieno ke go dirisa tsone gore re ise sport se go di region tse dingwe. Komiti eo e ntšha e feletseng ya lekgotla la Botswana Darts Association e tla go gang sebaka sa ngwaga tse 2 e eteletswe ke Pinky Makhale a thusiwa ke Pono Mukhuna mokwaledi ke Kagiso Gideon Kitso fa ga o latlhe setlhare e le mothusa mokwaledi Kgarakgatsego Madandume ke motshola madi ofisi ya monamisa mafoko e tla bo e tlhokometswe ke Edith Bakang tsa metshameko le dikgaisano di okametswe ke go lekane Modisane Bottle Setiko o tla bo itebagantsa le tse di amang banana re filwe lekorwe BTV Sport Gaborone. o tsenetse dikgang tsa rona di wela ka tsela e ntseng jalo mo nakong ya gompieno ke leboge morwarre Tshepiso Sekolo yo neng a direla ka puo ya diatla go tloga go nna ke re tlhola sentle. This whole event is to come and expose Botswana, especially the youth, to artificial intelligence. So the theme of this event is AI or Die. So we basically hijacked Alexander Morad on his tour.